Ili karbiatu imina ajutan jubat elami kidopok akhi isi he kanthempu cikudun lomo isi he kanthem pulote imina alamet lamjong kedo vek nako imina alam aki kawea khai atum sik ini lahai akhe atum alamet ku bini cekhante lasi ili karbita he kanthem pena imina elami ki dopok apotse ini tuh alamnya namcong ang susi tanjuk kong si dia hong supaya lo pacet pandun nangko ini tuh le lahai alamnya uce songsi si akam ceklen le akam pre ceklen kete akam pre madita nang ceklen ki ada namanya ini karbi lamnya damai aham han karbita lamnya Pangconganku, kamu kita sih lamet Amerika, kisah lo. Kosong sih kamu ciri lapen, ini tuh elam lapen, elamet abrangan keponci akan iripi alamet Amerika, jodoh kori pon dobong. Lasi, lo cari yang dengar ta, high school, higher secondary. Along karbiya subject labeh MIL hai huyam ta kedeng kono bonda tiri dia tungdele lamet kamjong kaboche lapen kamatha chok nan hidali tiri dia le longri lapen aroma etumta lamet kamjong kaboche songse dunsi lamet pangcho kolom jerap cetudun pek nanji ini tuh niang lauri kadilamet ameten ka arome atau anta ketok kelang akam abang kadure ketam hanggan lagi ini tuh kamunti kerana jok luma ini tuh munti serang ini tuh ke lo ketok tecok anak kali Kitutan lalu anta kilang kapan abanta ketam. Ban kitutan lalu ta lang long nanji lang ni pulote ladapan lang nanji puji lang long boleh samiste lo lang nanji lang ni pulote hala kitok kacipaduk be katu cipeduk nakko lapen mua pitu lo kitok ta tantri diku ketong Lamet namanya no, ini tuh makin kam. Lamet namanya ratu, ini tuh makin kam. Kecipar jangan makin ansop. Kengkam kam si cipar dulu puluti. Lamet lamcong ta kapak kilo. Akapre kalau uri along nili pulambe. Dah niang long ialong, ini tuh makin kam. Cipar jangan cek nanjilan. Lamet apa? Kacituan akan asonsit ini tuh citeglong mate kosong ni ahok tema lamera mayalong dudun lote ini kilong jonghi utiawi kali te ejecten si kedamna lason kilong jong ave purotante citu cekhet ini tuh tahu bonda ni kacibinan dia langke lahirau Hajar song alonta kacitolong si kawe purute intan cece laben junce lasong thotsi ini tuh lamera mayalonta kaciu sacrifice nak pinasap timbul cetutai printing no laben kacipadung jong si kapangar purute ini tuh mapran damudi lasi ini tuh klenan purute munci parsipensi Klen pimpinan ko. Kali purote ini cuma lamet amai rong kiju ameso ciplanget. Li dihinamo. Lamet amai asam bangke hair karena si kadapia som bule tidak seta ini. Lamet le kaderote hair kari ini. Lamet hair
rang cithang bonda he parman karja pijia so mamachi akan jumbrenge akeng sa tidak hete urode he aja kosongsi imanum Ikelenki asai durut seta dihin jongsi kaduri lo pulote kapicu dia pan katurake dokok kiki lasi dihin kapancuji abidi ili cirwek manji ili lame hin benda rak abahasi karja pulote dihin amu alonta ratek kosonsi nanga cetudun kekima lasotawa ili cirwek manji Pulote kalite ini paprang re kebangi acete kimielo arsik jikpen kacingwai pidosi tinesena krom alat hik dan ponantung ho